omulungi ali kwa wai media bambi nga oli kubona embeera esibye nga ya bunkenke embeera ebirenga ya maziga wano mu disiki ya Mayuge ngona kulwa lero koti ya maje oba koti masho aidye yatyama wano bitundu ebyebuwaya nga egezaako okuwozesa omujasi wa UPDF eyekubana n'abenganda be nibaikaikana ku bantu batano babakuba amasasi nibafiirawo era nga bambi olumbo luno lwalekana abantu abandi nga bana nga bafunye ebisago ebyamaani era nga batwala mu madwaliro ag'endawulo Iganga Idinda era nga bangi bambi bafuna obuvune mwidukira bulungi nti nga enaku d'omwezi nga 29 gwali mu June omwaka guno nga eriyo omujasi wa UPDF era nga ono ali kwaga amaje agakuuma omukulembeze ow'eiwanga oba aga SFC nga bamweta Private Robert Habertson birivumbuka ngono yajja wali ku kyalo ekyeyo Namavubu kiri mu igomba lya Buwaya muri CM Mayuge sawa nga 3 obwire ngali n'emundu yesibye n'amasasi yajja mu maka ag'omu ku bainganda de yebeta Mudasi Buyinza Isaac yayingira yatandika okuba amasasi papa yabakuba amasasi era nga amasigaji okuzima nga sama kamwene Buyinza Mudasi bambi afiirirewo era nga tiyakoma kuno eriyo n'abantu abandi nga batano bona bambi abafa abantu abandi bafa nga no yabakuba amasasi ku mitwe yabakuba mu mabunda yabakuba mu bifuba wabula ng'ensonga dalide kusa kunkeya nadaitaka ono omudasi yembakobye nti Private Robert Habertson birivumbuka ono bamwigula ku emisango ni baine basatu omuli baba we Patrick Tagaba omuli muganda we Sharifu Mudasi ni Medi Mombya nga bana babona koti eyamaje yabayigula ku emisango 18 nga mujino no muri okwita omuntu nga bakolesa emundu ano muri attempted murder ogezaako okwita abantu abandi abafuna ebisago nga kwotereko ni conspiracy to commit a felony oba musango gundi ogwekuwe ko baana nibakola olukwe bambi olwavira ku abantu okufa n'abantu abandi bambi okufuna obuvune songa wenkobaire nti ensonga dino okuva mu June abekitongole ekinonenkereza kuwiza bw'emisango eky'emayuge kiberenga kikolera walala n'agaba amagye ba UPDF nga bagezaako okunonenkereza n'okufuna obudulizi era nga bo baali batwaga nti bafuna obudulizi obumala ng'oba oli awo obulumika abantu bano nti bali nikye baakola era nga olunaku lwaleero kooti ey'emagye etyaime eno mu kyalo eky'emayuge yabayikiza emisango era nga abasibe baleese balabona nga bakulemberwa omujasi wa UPDF ono Robert Habertson birivumbuka abandi betanga kaba aidye ni baba yena bamuleese muganda we Sharifu deri ni mukwano gwe Mombya babaleese maiso ag'omulamuzi omulamuzi ali kubiza kooti eno ey'abantu omusanvu ni Lieutenant Colonel Moses Nabasa Lieutenant Colonel Moses Nabasa nali kubirizibwa era nga bana abasibe baleetebwa mu maiso ge mu bukuumi obw'amaani era nga ng'enkola ya kooti masho okwenda okulaga obwerufu oba oli awo n'okulwana nga abantu bafuna obwenkanya ng'obuli mwiganga bayise n'abantu ba bulido bakati mwidde mwebonereku nga tuwoze ensonga dino era ebintu bitandisa kusaawa nga inaawo abantu baberenga baidye mu kifo kino nga bali kwesumba abantu abo ebuwaya tubone ku abantu kuva mu tawuni ye Mayuge n'abantu abandi abaana olw'ekizibu kino ekyaliwo eky'abantu abatano okulonsa ne bafa eri abafiira mu bitundu ebye Mayuge abavuire ebugiri baba baidye wano era nga kooti etandise saawa nga awaina era nga abasibe baleetebwa nga wenko biti mu bukuumi obw'amaani omuwobi wa government oba state prosecutor Lieutenant David Basima
avule yasomera kooti emisango. Your Honor, I indicted the 4 accused persons with 18 counts, 4 counts of murder, and it is the case for the prosecution that the accused person, A1 Robert Robertson Vilivomboka alias Kava, on the 29th day of June 2024, it was at 21:00 hours here at Namavombo village, Karagire parish, in the Boya sub-county, in the district of Mayuge, with master force and not report the death of Omujasi Isaac. Count 2, he killed Kafuko Ellis. Count 3, he caused the death of Cantona Leste. Count 4 is the respect of the death of Amasasi Nicholas. And count 5, also unlawfully caused the death of Tiwa Isaac. Count 6, count 7, count 8, and count 9. Those are in relation to attempted murder, contra section 187 of the Penal Code Act, Part 128. And it is still our case that on the same day he attempted to cause the death of Timojiwa Jessica, who was the wife of the deceased person, and other 3 siblings. One is the Chozira Harriet, was also injured. Also attempted to cause the death of Sachi Harriet. And the last one is Chokoile Viola. Your Honor, that is respect, those 9 counts are respect to A1. And I also indicted A1 together with 3 accused persons. Hati bano abasibe bada accused babatakwe emisango 18 era yabakobanga ebintu bwe byali. Wabula oluvannyuma lwa kooti okuwulira ensonga dino bana bafunani babona nga bakulemberwa Omujasi Kabatson emisango bajegeine nga bakale tebagizangako. Bana zake ya Kaba omusango gwekiriza oba gwekiriza. He is not guilty for that case. Omusango akweganya okwo omwabiro namba 2. The prayer of not guilty is entered in respect to count 10. Omwabiro namba 2 nga ni Tagawa Patrick. Omusango ogwo gwekiriza oba togwekiriza. He is not guilty in respect of the count. He is not guilty entered in respect to count 10. Mwabiro namba 3 era nga ni Mudas Sharif nga mwana zaakwe Gasamanya Bosco. Omusango ogwo gwekiriza oba togwekiriza. Musaba chairman awalala state omuwabi wa government nga namwenda bangema omulira bantunana nga niwo wabibwa ayisaba state time yeriyo ngenda nkwate moja kwogerera mubwire omusango ogwo gwikiriza kitufumweko baana okwita buyinza Mugasi Isaac oba ansereriye oba pe omusango ogwo nagwikiriza. He is not guilty. The plea of not guilty is entered in count 10. Omwabiro asembayo nga ni Mumbyamedi omusango ogwo gwikiriza oba togwikiriza. Omusango atetekwedi. He is not guilty. Era omusango mubulira akubita gwidi. The plea of not guilty is entered in respect to count 10. Count 11. Era nga kino kiwaliriza oluuyi oluwagabi nga wembakobye okobera kooti nti balina abadulizi abasoba 20 abali kujja okulumika abantu bano. Era nga bambi omulamuzi talonziza yawa aboluuyi oluwagabi
chance okutandika okuleeta abadulizi baibwe besiga okutandika okulumika abantu bana okuba nga bali kyebaidi oba balina ikobaane lye bakola ekyaviiraku abantu bana bataano okufa n'abo abafuna ebisago era nga abantu batandise mpolampola batandise ne C3 ow'eggombola eri e Buwaaya omwami Kamali avuire edda yawo obudulizi nga Ssentebe ow'eggombola Yakobo ekyaliwo ono atukobaire nti bino byabanga bikali kubaawo yali nga yafunako okwemulugunya okuva yo omwami Mudasi Buyinza ono ye balumira famire ye bamwita ng'akoba nti amaka gatagaba gali nga gamutiisatiisa bambi okumwita olw'enkeeyana edaitaka era nga chairman yogaire bingi ino era ontakumye kuno ni Ssentebe ow'ekyalo ebintu bino ebyali yena avuire yayogera yawo obudulizi obenali kunako mwezi wa 2009 nali bake wange tente mpumwire muku nafuna call nafuna akasimu esaawa 3 ez'obwire nafuna akasimu okuva ku kyalo ekye'Nawanvubo ekiri Greater Namatale era bwe batayawire okusobola kwawula Namatale Nawanvubo bwenafuna call eyo okuva chairman yangoba ati chairman tulina omusiba tulina esasaga egwire wange wano ku kyalo eriyo omuzigu aidye yakuba abantu amasasi banabona bafiire. When he got that call, it was a certain chairman of a certain village who was informing him about the tragedy or the incident that someone whom they termed as just a stranger has come and shot the people and they are dead. So, what did you do? After the call, nafuluma mulumba nalumuka mangu natandika okulatinga okutegeeza community nti bona waliwo kiyenda Matale Mwegale nalumuka naita ku poliisi nakola osi nti waliwo kigwirewo mwegombola lino ku kyalo kyenda Matale tufunye akasimu okuwala kyamadagasiwa siraki tenywa. That the prosecutor approached the question that after that call, what did you do? He said that after receiving the call, he lashed and he alerted the members of the community about the incident, and from there he ran to the police and he informed the police. What was they saying? Abantu abenda Matale Nawanvubo baali balikulira ino wenatuukira okuyingira nga balikukoba omulenzi amalidde amalawo famire ya mwine nababuuza nani ati Kaaba. He said that he had people saying that this boy has finally decided to finish for the family. And when he asked that who is that boy, they replied that Kaaba. Did you try to find out the reason as to why they were mentioning such words? Nalitegeeraku ayenga kali kutuukaawo bwe twayingira bwe natuuka nga kabaaliwo kasola ng'olingirira okuyingiramu nayagaana nga emirambo girimu giri kutuluka musaayi aye nga giri mu bifo eby'endawulo emirambo ebijjali nga nasooka mu idiriro omulambo gw'okubiri gwabagale mu sitting room omulambo gw'okusatu gwava mu kisenge era Ssentebe ow'ekyalo ekyo yayogera okunkoba ati balumna bafiire kwabana ayi abataano babagende mu idwaliro egamba. That the chairman informed him that these are so far the one who have died, therefore, but the remaining 5 injured have been taken to hospital. In Iganga main hospital. Mukaseera ako twatukaajaawo buli omwaka, 9 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 omwaka, 9
OC said Atuka. Now, as the chairperson, Yolisigira of the area, how did you approach the complaint? Ng'omukulembeze ow'eggongolo lino kyenakola ng'omukugu n'akola ebigambo bino n'akogera nabuuza kyamana LC 1 ow'ekyalo ekyo ekyenamatale n'amukoba nti muzeeyi aliwo kiriwo omutabani waife mukwano gwo ate nga yemugenda mukoziwo atuukire mu ofisi yange yangobera ebigambo bino yangoba namukoba naye ndikusaba wekkirize tubeeko n'olukiiko ku kyalo okwo yena ngaisentebe kyakola bubi yakoba nti ntegeka olunaku era zeena n'abali bannange n'abali mukulukiso n'abali osi ayaliwo mukaseera kanazirawo n'abatuuze nekyapasonero situ yena balinayo mu miitingi eyo twaba n'emiitingi ku kyalo abataka bayogera ebigambo byaibwe aye mu bigambo byali bali kwogera bayogera nga bakuba nti kituufu omulenzi oyo yaleeta mu magye aye ngekyamutwala mu kukoa walango ezekiriwo ery'eitaka nti ayenda kusalira mukulu mudaasi era bangi bagoba nti ate kano kiringa wange nga alikungoba ati kyamali nfunye obuzibu obuli kuntakula ayendera kuva mu magezi nga alikungoba nti oluvannyuma mukyala Kagaba bwe yafa kuba yafa kikutuko bali kugoba abantu bali kungoba ati nize leetani nize naloka omukaire oyo okufa namwiramu ebigambo bino nti Isaac ife waife mubateeka agafuga eiwanga okuloga tukuyiti oyo mwena yekasa nti waloka mwene naidi bikolaki ebivali tukuli tutubiti ojja kukyalo okolaki okyambu ebyokero byaki byabantu olwokuba bwebawulirako omuntu ebakontana kintu kyabaawo olini kyetwala kye kyerekyali nga kikiki kyekituufu agafuga amagye n'omuntu bulamu obuliwo mu nsi eno n'okukolera walala kubana nti abantu basaani baliga mukene mukoba tibigombola banewaana nsaba gavumenti eramule ng'eiteeka enjala kiwekolaki bwerikoba yena abantu bano bamuwongerwe obulamu bwe busigala okusinzira kubabalanga oluseewo olumbiivu bwe natuuka mu maka ago nayingira mu nnumba ng'abantu bangi tulikunira bwa musaayi nayingira nayagaana buyinza bamukubire mu kisenge ekindi abaana abandi bali mu kindi abandi bali mu kindi kyenakola nakuba esimu supi nti sabo kyamanero sikiri tufune obuzibu ku kyalo omugenzi muyinza oyinza okwatuukawo ng'ayina kujaka ayogeraku ng'ayina kasobola okwogera oba kasitirawewenakuwewewawe kasobola okwogera oba yalasikira muyinza mudaasi namagana totally dead nga mufu nga tayogera I phoned Muyinza Mudasi exactly when he was already dead. Then what had happened to others? But he said that he was a fan. He said that he was a fan, Mobile Mudasi. Pero Muyinza munamagana nga mufu n'abaana abandi nayagana na mwandu ng'alikulira mukube ekigero kino bakisasisa ng'ali kwogera ati nfuire kaba waliwo n'omwana owundi tiyafa era yali awo nakusoma nti nani otegereku omuntu yakati mwene kaba At that time, when I reached there, when I confirmed that he was dead, I phoned the widow. Now, why do you think the family members are trying to name themselves? Lwaki abantu b'omugenzi ab'omu maka ago bali balekera liire ddala ery'omwabi bonambandala ono
Abason Kaba ekintu ekyo wabembaka interpersonal suwa famire yataka abaana omugenzi buyinza bali graduates ngera graduates eno naitaka nti lwaki buyinza alinisho yene nokubula ifwe lwaki buyinza yendebwe ino ekintu ow'emyaka 14 basalirwa Derek ngono basalira Derek mutabane wa mugenzi n'omu ku baana abali mu numba nga omujasi wa UPDF ingira n'emundu atandika okutatwalisa akobeere koti nti ye yagwa wansi era omugemi ow'emundu yali alowooza nti wabona abakubye wali mulumba kyekyafuuka okyene oli baganda bo oli mama wo oli baana okawo nga mujawo olimuzeeyi tuza okwogekyako oteentwabona baite omunumba nga bakalikubaaka kwendo wetuwayo omuntu yaveeyo atandikira okuba ku baaba amasasi nze gwensuubira okuba nti n'olyo era gwensuubira yatandikira kubaba okubeetasa ebisooka ye yakubala abaali waleere bamama ne baganda bakababa okwesika okujja mu kisenge yali amunonya yamukubako obulala obulala muganda wange yali atendikere okubuli yamuvitaku yamuliza ebyenda ye naye amala yafu olwamala kubanze era olwafulumamu ono yajja yeigalawo batandika okuva enduulu so embera towebeire tuli eno kuba tusaaku byona byona tuli eno kuba tusaaku byona byona era nga tuidi nti muna ku 3 oba 4 kooti emisango ginabanga gimaze okuwulibwa nga kooti ewe ensala yayo okubona oba oli awo abantu bano abana balina kyebayiza balina omusango gwebayiza byavuira ku Mwadasi buyinza n'abafamire ye bambi okukubwa amasasi so tujja kuswika n'abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos nga wembakobye nti foto kujja kuba eno paka ensonga dino edinaawa okubona nga abakuba amasasi bambi bafuna obwenkanya bafuna justice bafuna obwenkanya tujja kuba eno ido tuida kuire eno then nona kuloveida okusala omusango ngomba kubye ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe nga please go ahead and subscribe, like and share our videos.